ki khubor ka batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kashari jong Judicial Magistrate First Class ke North Garo Hills hakar phuai truk unai wing aracara pausau lapin mi ya ko hukum belarai pendram yutapon ar marang lo ke jindon ketiban Thombor ya ko ka Kynthei. Ya utapon marak larai pendram hapok ke section laispa san pausau / laispa san pausau B / laispa atpulai Indian Penal Code batla hukum mesir along san Snem Kynthei kom gajing pensitam. Hauker wak belapha du Superintendent of Police ke North Garo Hills Shikilat Pathai Kubor hakak pundo truk unai wing aracara pausau uliat ho baya ka digajing jala pentip Shakipulit jongka Desubel Para Police Station hakak arpau truk rempang aracara Kynthei bat ki pulit kila register kes persya utapon marak.